Satan ifret mawayet longn. Satan ibiru along Santu Maria. Satan les long call this pala kain talk isave apim nem belong Santu Maria. Look long Genesis chapter 3 verse 14-15 and we talk long Meri ista biru along Satan. Na Satan ista biru along Meri Olgeta time. Santu Maria Immaculata nogat lik sin istap longkem pulap long gracja. Ista biru along Satan Olgeta time. Na Satan biru along kem. Asem les Olgeta, Satan les Olgeta along dispala beten long apim nem belong Santu Maria. Asem suppose mi pala beten Ave Maria. Na Satan harem dispala. Mi tinkem mi pasim yau belong kem na run away long klas kona belong hell. Na konem emiles long dispala na dispala tok tok. Gotis kolim yomi long mekim long apim nem belong Santu Maria. Asam tay manmeri beten corona asam strong pala marasin belong help him yumi manmeri. Belong push him, rouse him, Satan go long way through. Na help him mi pala ikamo close to longot. Manmeri beten corona Santu Maria ask him Jesus long bless him all moa yet. Santu Maria help him all long come more close to long Jesus. Asem corona asem road ikam more close to long Jesus. Road ikam long heaven. Asem Santu Maria yet talk plenty time long Fatima, long Lut, long Mechugoria, long arapela ples, and we talk Olgeta time beten corona, Olgeta de. Santu Maria isave one something kemi gutpela true, long help him all manmeri. Now me giving something gutpela true, long call manmeri. Now me talk beten corona, Olgeta de. Also mi pala Catholic meki molsem. Mi pala behind him straight talk na like belong God. Na God bless mi pala moa yet.